Jasimet pet ke damtang runia prang hurchudut isi mate controversial isi alam do je bang pharu ke thom chokamar tumhan forest department lo chokamar tumhan environment and forest department polo masa department lo bang pharu ke thom tum pa latum ke aron re pen si sakuri ke en mate job ke claim la so putha ka posi carbon lo tumas council pen si so cause notice pele ham je na tum nikri ni क्या bang bong ba nikri phong bong la sonal tum yang si clarification chipi bipte na to sakuri bang ke itum ke as per ala department na proceeding ateng pena tum claim nang ko po sa ke ther ba ke jong hon do lasi nil tum men ki pu dun kang tung ge la hilo ladak so cause notice a letter ke peklang a notice a number ke la hilo nale tum phani le pachini kang tung KAAC/ENF/ESST 238/2023/24/9 dated 7/10/2023 ani si asithi bange kilo sokos notice je nang tum han ke illegal lo atheda government a norms masi pleng pin aposi nang tum asakuria bangke a job bangke illegal lasila bangke violation of puseda ke top pondo mane section 7 AFRPM Act 2005 teng penal tumke illegal mane da interview call ke ta ho ba pipi ne dolo lada langsung sela tuhan ke pabon pondo sita nilipu indum karjugang tum mang thelo nang tum la illegal pu ki pualam the bangke kupuson si illegal pu na tum pun po athe bangke nang tum lang dam tha alang tum phana to akam chutoy alo kam ka chutoy ke kuna nalo NRC hoda sunson sa mela tum phan chutoy lo la puson thak thak si section duty long sita mela tum phan chutoy lo BLO long sita mela tum chutoy lo ba eviction drive long sita me lang kai jan long pinine long sita mela tum phan chutoy pon option do pigla dake mention elokte ding pigla tala major ni tum isi ini se example ban si en ponchar lo se lahaya sai chutoy der aphi ko son sila tum phan illegal pu pon po akoi si puthua bang kar thumi me bang ai latum service book ta chokalo latum NPS ta chokalo mai nu bahini mani chok che dolam da ke ong dung chokalo service book chokalo NPS chokalo CPF ta latum chokalo lahai chok era phi ha government pen chok thaya document chok thaya phi non se ko illegal pu ako son se tuman ki puthu po aben ako dak pin isi bage tum kar jidun kang tum le ni tum pu tum lagi illegal kali akhil hai chok era phi se to illegal hala so ka silam hina tum le aga sakuri ki pita lage non head kali haninkan photrok nang claim tang tum ta dolo ajat jerding u pe nang claim tum ta dolo hala tum bangke ko son si non illegal pu ana ninkan pe claim da phi son si illegal pu tum pu la sila bangke nil tum komane favor ki duni polam kali setame government long alang tum ta claim ve ko kam chutoy ve pinon ho illegal lasi da galang tum pu bangke na tum ke illegal ponon mat clarification chipini so cause notice ba reply ni pu nili pu ye kang tum magela helo nang li tum ile tum ke damta news long samin li thek long itu mas CM ke hai tuliram long halang li pu batai pulo exam ke tok dun de to exam ke tok dun de ki chok tok dun vek ni la pen ke tok lu te na tum ke pass lo kwa lo award ba ni tum mang ku de so sentence bang mane exam ke na tum la tum ke tok lu te ke pass lo mane kupi phansi ki min da mahala bang ni tum ke mang ku de la so posi arjunam ko exam ke nang li tok lu te pass vek ji pu ke lagi pune people of pune ke nangli lake ang tona masi pass at pune athe a exam ko mani yang si absent at son si tok tipin men ki pass no ke da ke long tang tumani dang tum exam tok te pass pu si pu angenon ka exam ki tok dun sita by chance si ko mani ko pailang no answer scripting bo that pulute by chance si mani exam ko pailang no malang li bang exam ta tok dun that pulute form fill up jat at ta la si tok la exam bang ke na dum pass po dak to no pusi pucho laso teng pulutang te non an kali abisi illegal tu kala pass tu dedi pu bang se illegal tu lang lage pote nang lage purkha pati ya kam se we kusolo purkha pati nang lage na lisong si pass pu pulutang te lage legal dak si legal pu pune lu laso pot si ni tumi puya bangke exam da pati ya ka frek akimi fresh pati non se tala kipitang tum han bangke nang tu pilok lem ni bangke council long isi long meeting dora chepe pass de no lage kipitang det ke non ke nang tum ge lage pana din claim tang det pu tang te na tum na so isi chepe pass atuman fresh na tuman approval pide no hala bang sini tum ke achuning ridun kang tum a the bang ke pinida kama thani technical alam dopi lahai tumba bang tajar le puno sakuri long lo polo nikan photrok nikan cap ke claim tum do sakuri do tang lo pute isi acha akha do posi bang ke komani bang ke home loan kendo
PTL loan do komane ba car loan kapre loan do pik na tum do pik la tu mang sa sakuri by chance yang sinon long de podang te la tu kodang lo lai loan chi tun pola ka chi thok phang mam si ka ching nang song lo la chi thok ai ro si chi ko teng lo lasi lahai tu phanda a career lam ta matha nai a career lam ta do a posi lahai tu mana matha poni council tu men kang hon poni laben council tum ke kar benglong ke dwara tumhane kang hon nai tum lo po nang tum yong sinon illegal pote hala na tu ki pige cheng husi chok chi delo posi nang na tum legal ko son ma hala bang tum claim nang ko po si hala so legal ki claim ni bang ke exam ke tok lo te chok lo pass po pu bang le la ke pass tang der lo pule nang tum matha no process bang le claim nang po la so teng me se tum han sakuri bang ke pa che reng thonai busin tum me chuni ni par do la peni tum ta ning thedo kar bengal thomas council CM tuliram ha ke ha istame kar bi arat a against ke damdi puni tum ta kama thado alang listame rada long sidoji setame jong si RG dat pote ni tum ta democratic arona teng pen che song ko lailo ni tum pen ke ale tum han ki pu kang tung apor do lang posi pini bang ke ni tum ka chuning ri bang ke la ke dotang pan pereng nai pu bang si kar bi lo charli song pen ni tum ke chuning